Radio Beograd prvi, drugi i treći program i Beograd 202. Udružene radio stanice Srbije i Radio Titograd. Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije objavili su večeras u 18 časova proglas u kome se kaže: radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Umro je drug Tito. Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo, ili s pjesmom umjesto jauka. Druže Tito, mi ti se kunemo, druže Tito, mi ti se kunemo. Druže Tito, mi ti se kunemo, druže Tito, mi ti se kunemo. Veselje se širi na sve strane, sad slobodno po zemlji idemo, al velike pamtit ćemo dane. Druže Tito, mi ti se kunemo, druže Tito, mi ti se kunemo, druže Tito, mi ti se kunemo, druže Tito, mi ti se kunemo. Praznik slazi na ulice naše, u oblake da letimo smjelo, naše pjesme zli neka se plaše. Druže Tito, mi ti se kunemo,